Ibe tingchua ilung ta pen mena namaigu Marasam News kadai rensa Zeme ko na pumwangai dale. Russia kadai na Ukraine kadai switch rengi zabambe zinai gzin ke zem badai rimai ke reitu zabambe zelan skui changi dale chige Russia mena Ukraine kadai namdi switch panoi suite zabambe Zaporizhia nuclear plant zinai gzin ke zem badai rimai ke mito pet le ze sale Marasam pogabe sai suiza apo nuclear plant Zaporizhia nuclear plant Europe kadai le na ke dilang me nuclear plant le ze sale za Ukraine state nuclear company na sa za apo nuclear plant mito pe bam to le gna minahang chum chai dilei zai minahang na ka hazam le za sampo gai delei zinai kzin ke ze madai rima ge Ukraine gdei gu capital city namdi Kiev ke India le sina me minahang ket Russia na Ukraine gdei suche rengi wangna gimi kapto bize reuki ge pongai la le za ka chele Minister of State for Civil Aviation General VK Singh na sa za India le sina me Ukraine gdei gu namdi Kiev pang biara te gna gimi na Kamo bize reuki ge pongai la leja sale Minister of State for Civil Aviation General VK Singh Portland kadai na kage India citizen madu rehize pamapi pe na saza Government of India na pnuiren kaize India citizen ma misonga madu global unge India kadai pungwang ra te lo le palama na Ukraine na Russia rengi gana India citizen ma mina hang na chai di de le za ka chele na mai gzin ke zim nge kamma ge lukro ko na Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na jang kai ka no pakana be botor maidale chige election saparamabo candidate mina resquiza kana la le chimeroge mipui mi hangna zai assembly constituency kai kana ge second phase voting pakana be boto ze mina kan chibe candidate hange migu vote pe mi hungbe pe gai gudale Marasam poga be sai suize election saparamabo aime candidate mina resquiza kana roge Bharatiya Janata Party BJP na punigu candidate mina hang kai kana assembly constituency kai kana ge ka gai dele zai Indian National Congress INC party ne punigu candidate mina hangkai de set assembly constituency kai kana roga kai gai dele National People's Party NNP party ne panigu candidate mina hang cricket assembly constituency kai kana kai gai dele jai Janata Dal United nai Naga People's Fort NPF party ne panigu candidate mina hang assembly constituency kai kana kai gai dele Republican Party of India athawale na panigu candidate mina hang chum Shiv Sena nai National Congress party ne panigu candidate mina hang na jai Rashtriya Janhit Sanghras nai Communist Party of India na panigu candidate mina hang ket jai Independent candidate na minahang kreu ko nala le ja chele zai na mai second phase voting pakna ba botor bagu polling station palane te je changket haina hadais na la le chige anui boto do bume mina lakta set changa dais na hai madai mena punigu adult franchise India ka dei gu hindi ne tingkum krute set changdi mele na hange boto do bube gu reje pe guys punina kaning be candidate hange boto ga gu dele Zinai kzin kyuzi madai rima ga Pakistan kadai Peshawar namdi northwestern tingpei nambi kyumbia gu most Muslim rase gu ka Kolumbeki Friday prayer rima gu ka Kolumbeki ge pokpe maro ka Kolumbeki lunga na pokpe che mina hang ngi sorok chai di lei zai mina haket rescue madai me ka hazam lei je sale Pakistan police na saza apo operensi be pokpe maro ze si jamia most Muslim rase gu ka Kolumbeki kocha risadar ka chibam Peshawar namdi osa khawani bazar taigene pokpet le je sale chige Pakistan Prime Minister Imran Khan na apoka Kolumbeki ge pokpe maro pokpet pe je pathop mang le jai pajai mang le je sale jai kulubulunga ka hazam le ne du reuki ge pungai je treatment ke lo zarangai dele NSCN-IM General Secretary Th Muivah du zinai gzin ke je madai rimai tingi ge Hebron Camp ge na choppers limbegri point ne pungje Dimapur private reuki ge pungke ga dele je sale Th Muivah du limbegri point ne Hebron Camp ge na Dimapur Christian Institute of Health Science nai research hospital ge zinai gzin ke je madai ting no ge reuki ge pungke ga dele je sale zai Marasam poga besai suize Th Muivah pahang bami makche nosia country ne je pahang bami makche reuki ge pungai ko le kana naka pahang bami la le je ka chevle Union Minister of Ayush Port Shipping na Waterways Sarbananda Sonowal ne zinai gzin ke je madai rima ge samsan du gai je kachaklang kang kro ha ke Nagaland gdei hang healthcare system mipum sagulam ka rebelam ge pesin prin ibi hang rang ge pegulei je sale Aize Sarbananda Sonowal na Integrated Ayush Hospital Raja Sidima Kohima ge kachida be reuki le petpege pechi gai dele
Zai Sarbananda Sonowalna Saza Naglen Kdege Ayurvedic College Aket Nai Ayurvedic Reuki Zai Himre Nai Ayurvedic Reuki Zai Krego Reuki Teluga Guleze Sale Zai Apo Zai Himre Ayus Reukiz Kipir District at Teluga Guleze Zai Krego Ayus Reukiz Mokoksen District at Teluga Guleze Sale Zai Nagaland Universities at Dimapur Nai Waka District Kagulezai State of Art Ayurvedic College Longland District Katsarang Kankro Rex Nagu Kaguleze Dr. Sarvananda Sonowalna Sale Karaibe Australia kadai hang cricket thogabe pe zai cricket thobage dot ingna visited pe zai cricket ke ball phachilang be pe greatest leg spinner in the history of cricket Seni won tingkum ringeu ko na zinai ke zin ke ze madai rimai gene pakring tingkam gai di delay za sale Marasam pogabe sai suize Sen won ze Thailand kadai kho samugne heart attack minung ron roza pakring tingkam gai di delay za sale Ministry of Health and Family Welfare and National Vaccination Drive gu Marasam pogabe sai suize India kadega COVID-19 rehu relang ba dose na pakana ba dose COVID seal na COVID sin kap kan nimriak plana tuze kro hacket reaction not set lag ringu ko no sang hadai madai hacket kai stroke madu kap kan le je sale zai zinai zin ku ze madai rimai ge India kadega COVID-19 rehu relang ba dose na pakana ba dose COVID seal na COVID sin kap kan nimriak plana tuze lang kai ket sang reaction na hai chum ringu stroke Duka pa nila isa salay. Ay gina na may Marasam news ka luay ka dili. Pigay sang kinga ni malay indu to dili.